Sithanda ukubonga kakhulu lonke izihlobo ngokuphathisa emsebenzini lo kusukela uFuzwayo esithiya kuze fika ngasona lesi sikhathi sesimbeka. Siyabonga izihlobo zakoFuzwayo nezihlobo zakoNdlovu bonke abaphathise ngendlela ezitshiyeneyo, abangani, umakhelwane lamalunga ezinhlanganiso kade zibaliswa la ekuseni ngalezi baliswa izikhulumi ayesebenzelana labo. Siyabonga ibandla labafundisi ngokuba lathi ngezinkonzo ngekhaya, ngenkonzo yona le eyalamhla lemithandazo mayelana lalo umsebenzi. Siyabonga. Kanti kodlulisela ukubonga kwami futhi kwabe-Doves. Abe-Doves babengabantu ngiyabona nampala abahlezi emoteni le. Hayi, ngabantu abathe belandwa sekwehle lokho. Kwaba lula kakhulu ukukhulumisana labo kusukela ekuyamthatheni esibhedlela besiyamfaka kuphala yabo. Siyazi esikhathini esiningi kwakuthiwe imali phambili, kodwa hayi basibekezelele basethemba. Siyakubonga khona lokho. Kwaze kwathi ngemva kosuku olulodwa insuku ezimbili kwalungiswa konke. Siyakubonga kakhulu kwabo-Doves khona lokho ukuthi basiphathele kuze fika kulesi sigaba. Sibonga njalo amalunga emuli, abangani, lezinhlanganiso zona lezi eziqanjiweyo ngokuphathisa emsebenzini lo ngezimali, ngokudla kakhulu. Sibonga njalo lokuba khona kwenu khona ukuthi lisukumile ngobuningi benu.